Halo guys, wah ketemu lagi guys. Sekian lama guys kita tidak berjumpa guys. Wah kali ini lagi musim liburan guys. Kita jalan-jalan dulu guys. Ngomong bocil guys, seperti biasa guys. Kali aja di sini ada ondel-ondel guys. Oke guys, saksikan terus guys. Check it out, check it out. Oh, kalau malam bagus itu pohonnya, ada lampu-lampunya ya. Stasiun. Dede, Devia, Abang Ajit, Devia, Devia, cheese. Ini karena musim liburan ya guys, rame banget guys. Biasanya di sini sepi guys. Sekarang pas musim liburan, padat, merayap guys. Wadidaw, wadidaw. Wah, ada patung Singapura guys. Suka itu adek sama Makau. Aku suka itu mama kau, mama aku, mama kau, mama aku. Foto. Wah, penuh guys liburan. Penuh. Bukan manusia. Itu aja Mang Koi. Abang Rashid duluan, coba contohin, contohin. Contohin Keri. Abi. Aku udah tadi.
bocil ganteng guys. Iya, halo. Bocil. Halo. Bocil ganteng. Mana bocil ganteng? How are you today? Wah, lihat nih bocil nggak takut nih ada ondel-ondel zombie. Ondel-ondel zombie Markona guys, seram. Aduh, bocil nggak ada yang takut nih guys. Oh mungkin, oh ya, bakar apa guys? Oh ya, mana sosis? Coba aku lihat. Oh my god, sedang apa kalian guys? Makam, ngapain makam? Ya jatuh. Ya makan. Aduh, bersembunyi. Oh. Mandi dulu nih guys. Dia habis berenang. Ayo. Wah, ada bocil ganteng pula guys. Dia tuh namanya tuh botak. Oh no, ada bos bengkel haus bener guys. Wah. Aku bagiin. Dia kata Bang Abdi. Ondel. Terus dibandingnya di tempat. Ondel apa nih guys namanya? Ondel monster zombie. Ada di sana juga ada yang sedang syuting guys. Haji Milan. Ini bocil rese banget guys.